le swafa manu malo le tato li I whaoro Yesu Keriso. O te whawhailoa I ma whaatalo whaatu I le paia ma le malo tato I karesia. Le su mai le sunga tau ina ma tinao le ngarwenga. Tai nane fo I le fionga tai tia kono ma le lau fono. Mese le paia lau whengawenga tofi. Senga tia kono. Ma lato ainga. Ta mama tina ma tatua. Ai mese o tātou whanau. Ma I lātou ma whaino tātou whaitapo inga whatas. I nei tu aso. Ia vi ia lava le atua lono alofa malo anang leiv. God is good. All the time. God is good. God is awesome. And you better tell somebody. That God is awesome. Yeah, me masani o tātou e kāresia nei teimi. Tātou whawhailoai. Lato tua oi, meet and greet. Tell your neighbors that Jesus loves you, and so do you. Hi, Tina. Jesus loves you. Jesus loves you. Hi, Tori. Jesus loves you. Jesus loves you. Hello. Thank you, God. Jesus loves you. Hi, Tina. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. And Jesus loves you double. Jesus loves you, brother. Hi, Tina. Jesus loves you. Hi, Jesus loves you. Jesus loves you. Hi. Jesus loves you. I love you too. Jesus loves you. Jesus loves you. Yeah, nei afiafi. Yeah, almaya se o tatou tapoai atu I le atua. Let us worship God. O wana maliu Yesu I ona po te tau ai. Ino vai peo tatou o le sui o ia o oe wha me le matau. A ua wha ali tino mai le atua lona lava alofa ia te I tātou. Ina ua maliu ke riso, masui o I tātou, au tau ang sala pea. A whaia le I tātou ma le atua, alo. Ino whaia taro.
Matua whaola ina lawa I tātou I lona soifua. I tātou o le lei mai. While we were still helpless at the right time for a good person perhaps. Someone might not love us. And that while we were still sinners. Tatalo mo lang ang paia. We remember today the pain and suffering of the cross and all that Jesus was willing to endure so we could be set free. He paid the price, such a great sacrifice, to offer us the gift of eternal life. Help us never to take for granted this huge gift of love on our behalf. Help us to be reminded of the cost of it all. Forgive us for being too busy or distracted by other things, for not fully recognizing what you freely given, what you have done for us. Afanga solo lima fau le tau le moi tu le neas ti ngama puapu ngana ia tau ave e amo ina le vai mang salo tangata mato tatalo alofa maso swani ina ia awane mu fie mato le tu no le nei la fa mangalo ile mfai ona mato maita lofa na lau fio le vi inga mafa ne tanga nei se o ile fa vaulaga. Amen. Vi atu I le atua e vi inga lua, pese lua o le atato vi atu I le atua. The big one in the back? I got my glasses.
Let us all bow our heads before God in prayer. Sio tātou ifo ma le tatalo le atua. Heavenly Father, loving and gracious God, thank you for being a good shepherd. Thank you for leading us, loving us, protecting us, and blessing us each day. Thank you, Father God, for all the blessings you bestow upon us and our loved ones and our families. Thank you for good neighbors. Thank you for your blessings that bring joy and happiness to our hearts. We thank you for the wisdom, the knowledge that you have blessed us with, that we're able to understand the deeper meaning of the cross. We thank you, Holy Spirit, for helping us overcome our trials and our tribulations. Thank you for guiding us, surrounding us, fulfilling us with your power. We are able to rebuke the devil when he lurks around the corner trying to separate us from you, Lord Jesus Christ. We thank you for your holy word, which is our compass of life. Thank you for your word that instructs us in doing your will and encourage us as believers to be obedient servants and good stewards to those who we come into contact with. We thank you especially, Father God, for giving up your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, to experience extreme pain as he is nailed on the cross to die for our sins. We thank you for your resurrection, Jesus Christ. And it is only because of your death and resurrection we are forgiven from our sins and have eternal life. May honor, glory, and praise be unto you now and forevermore. Le atua alofa muti muti vale. Wa matou ang sala I mea na matou mafau fau matau tala iai. I mea se na matou whaia Atua ma mea le lei matou te lei whaia. Wa matou ang sala li matou valea. Wa matou ang sala yo matou vai vainga. Wa matou ang sala yo matou se ne whai ma le mautinoa. Wa matou longona nei lo matou maasiasi. Wa matou tautino atu ma le loto sala momoni I le liie. O I matou o se whanau le fotu le anga ma se sei. Wa ano a ia matou ang sala le liie. O winga ma mionga uma le o atengi Ailao finangalo ma I matou. Le atu ai. O matou o le atu ai nei. Se I alofa ma wha maa ngaloina I matou uma. I le toto taua. Le toto pa ia o Yesu Keriso le whaola. Ia vea pea le nā e whai maala. E ui maa ngalo ai matou le whanau sala. Ia tusa ai malo alofa tu noa. Ie ao matou tangata le atua. Ina ia aloese ai ma le leanga. Ai whaasanga atu I lau fio. Ma le loto ma le anganga atoa. Le whaafonga tataloi. Na o oi lava e te sila fia ina matou mana onga taito tasi. Ai wa matou atu pea I o luma. A wao se whanau fia whai manuia. O manuia.
whamanuia I lau e kalesia nei. Le sunga to ina mal tina le ngalwenga no faalo. Whamanuia le au whainga ngalwenga tofi. E meise le awhionga tai fono ma le laulawa fono. E iailo manuia le awhionga tai ti akono ma le vsenga ti akono mo lato ainga. Ta mama tina matutua. Ia o lava il whanauiti. Ia e meise ai o lato mwhaino. Whaitapo inga whaatasi le nei tū la. Fua ile tō mai man so sia mai ia te oile atua lo mātou Tama'i. Ina ia taita ina ai lau whanau whatutua ma le lalolangi atua. I le manuia. Ia lo whangia ta mamati nā mātutua. I lātou o afu le tau tua ina. O pula la ngoto o lātou soifua. Fo ina pēr le malosi le tino me le mawhauwhau. Ai meise le malosi la le anganga. Whātu tupu pēr o lātou whātu tua ia te ohe ale ia Yesu Keriso. Ia sanga whātu mauina le fia ma le oli. Ai meise le loto mau lalo. Awa au no atu I lau fio. I so se ala lava. Ia tofu sia I mātou lava I lau manuia le atua lo mātou Tama'i. Fua I pēr le ola mad malosi I whawhauina. E mātou lava. A wātiu te mangaluenga māsani mātou te whawsanga I ai le aso. Ma le aso. Marutio le mātou whanau lo whaia se marolonga mai ia o onga. Ono lea vai aso pa ia. Nisi o mātou mafutanga. O lo o maua tino mawhauwhau ngase. Mātou te talo le li e. Alofa. Langa maluina o lato mafutianguma. Whamanuia whai ngā malo umo le laulangi atoa. Ia lau lunga I taita I le lofa ma le whamauni. E taita ina I tangata uma I le manuia ma le file mu. Mātou manatua uso lo o la pailina. Ma I lātou ule aini mea re nofa ai. Whapei lātou fia ai ma fia whihinu. Le li ie. Aua e te tu la fo ina lātou. Mātou te talo mo whanau o le atanuu. Mai lātou lo unga lue te tono vai ngā au le nei malo. Pui malutio lātou uma I le mana o lau fio. Ia whaasa alafa I ai le file mu. Ina ia lātou no nofo I lātou uma le saunga le mu mai lau fio. Whamanuia lo e kalesia o awao ma le au whengaluenga pa ia. Maua I lātou le nganga o le soifua au na moni. Ina ia maua lau fio se vi inga tene. Ia mātou whalonga longo I lau wheta lai mai. E ala I le upu fola. Solo ina I te tono mātou loto mā nganga. Le mana o le nganga pa ia. Ina ia mātou maua le winga lo loto. Mātou tauwhi mau ai. O le mātou o lenga le nā le atua no mātou Tama'i. Whaatasi ai ma le talo lilo te ngata lava ia. Ono le swafa Yesu. Ua mātou te talo atu ai nei. Amen.
Tātou toi pese atu i le atua, lua se lau, lua se fulu man lima. O le a tātou vivi atu i le atua. O le whaitauina tuspaia. Take out your swords, Christians. Turn to Gospel according to Luke in the New Testament. We're going to read responsively from chapter 23, from verse 33 to verse 43. Luka lona mataupu, lua se fulu malatodu. Le a tātou whaitau whelafo ai mai le whaiupu tolu sepulu tolu. Whaangata I le whaiupu wha se fulu malatodu. Luke chapter 23. You shouldn't be looking at me, you should be looking at the Bible. We're going to read responsively in our Samoan language from chapter 23, verse 33 to verse
43. Whaafonga maia le awhionga pa ia le tātou atua. O lātou o atu i le mea e ta ua o le ulpo. O lātou whaasātaro ia te ia lea mea. Ma e pango tata. O le tasi i le tū tamutau. Ma le tasi i le tū tau anga vale. Ua tutu mai le nuu, a mata mai. O le au fai pule foi u tau emu mai a te ia. U whapea mai. Na whao le ina e ia nisi tangata. I nā whao le ia o ia ia te ia. Pe a whai o ia o le keriso o le atua. Le ua filifilia. Ua whape atu. A whai o oe o le tupu o tangata iutaia. I nā whao le ia oe ia te oe. O le tasi fo e oe na pango tā. Ua whaa tau ina o upu leanga o ia te ia o whapea mai. A whai o oe o le keriso. I nā whaola ia o oi ia te oi. A toa ma i maua nei. Ua tonu lava le tā sala. A wā ua. Taulia mai i ta tawa e tūsa ma mea na te whaia. A o ia nei, e le eise mea e le tūsa na whaia e ia. Vai tau pēr? Whamnuia mai le atua e al tātou whalongolongo, whaafonga ina lana awhionga pa ia. Tu mau ia te ia lona lavi inga nei aso uma se i o i le whavavau lava. Amene. O le manatu au tu o tātou nei tu aso. Whapea. Ino sia matu lafo ina. Ino sia matu lafo ina. In English it says despised and rejected. Despised and rejected. Good Friday. Laso maliu. O le alanga o sana, hallelujah. O i lātou e fia le ngaluenga tau longo alo tātou li. Ai muli ane i o lātou ala langa. Fasioti. E tali tonu fo i se langona o le to tele fo i onisio i lātou sa ala langa. Ma fafola lau pama i le ala i nai aso o tōna i atu. Le ua wha manato i le aso sa lau pama. O le osana ma le aleluia. Aleluia ono lea. Osana aisea. O loo ia te oile tali. Ai sila. O le feao le nei asa mo i tātou. Ia tātou manatu loloto i le maliu ti ngā o Iesu.
e le ina o le maliu, out le maliu tinga. The ultimate service for all of humanity. Jesus' life is put to an end in the most gruesome and horrific way. Beaten and nailed to the cross because of you and I and all of humanity. O a tātou ang sala sa talia I lo tātou whaola, au noa ma se whaasea. Our sins drove the nails firmly into the hands and feet of our Savior. O le whaalumaina ma le tau taumonga, tau e munga, ma le sauanga e le mawhaangaloina. Na whaia lava ar sa taro, ina whailonga matanga e mesi ina ia onga tinga. This ultimate service, dying on the cross, brought light to our future and for our future. Jesus never stopped loving us. Physical torture and death could not stop Jesus from loving us unconditionally. And although the wickedness and wrongdoings of humanity stuck a crown of thorns on Jesus' head, Jesus, filled with agony and pain, prayed to God the Father, "Forgive them, Father, for they do not know what they're doing." To some of us this evening that not are paying attention to the word of the Lord, he's also saying, "Forgive them, Father, for they're not understanding and meditating on the word." O lātou tautailouvaa fo I la au tuitui u whai ai le pale. O na lātou whae ai lea I lona au. O tui fo I le u I lona au tamatau. O tātou I loa na maliu lava o ia ina ia whamangalo ina I lātou. Na whaasala ina o ia. O lona lofa fo I u whaolina ai I tātou uma. So what is so good about Good Friday? So let us revisit Calvary, the place where Jesus suffered and bled and died for you and for me. Christ was wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. Calvary, or the place Luke calls the skull, according to Luke, is where God confirmed his love for us through the death of his only begotten Son. So God put an exclamation point on the cross to confirm that he really loves you and I. He'll never leave you, nor forsake us. The cross is a strange place to go to celebrate the kingly reign of someone, don't you think? Who would celebrate a king at a place called the skull? And why would you even think good at a place called the skull, where you only find criminals hanging on their crosses? Because traditionally, back in their day, culturally, this is the place where when people are found guilty, they're taken to this place called the skull and is hung on the cross. A 100, maybe thousands of crosses on this place. But there's only one cross
where we can identify it as good. What? You got a lot of people hanging on their crosses, dying on this place called the skull, but there's one cross where we can describe the word good, where we can identify the good. Being glorified on the cross may sound like being enthroned on an electric chair. It was no mistake, for this was the ultimate service that Jesus unselfishly went through, which is defined as the glory of salvation. Salvation for you and I. Atua. You see, the cross is God's answer for our sin. The cross is how God wins back our souls. God's power on the cross is Jesus' external and internal wounds. God's power is shown and identified in the blood of Jesus was shed on the cross. Sila ile manatu o tato ali. Ele o ya te ia se tawi masui. Ai ua ia manatu fa mangalo I e lo fai o ia. Maleala e puniti ai lo la to ola saoloto. Fa mangalo I e lo fai o ia. Maleala e puniti ai lo la to ola saoloto. Lo la to manatu mo le tangata lava ia. Ai ese le manatu Yesu o ia manatu. Tama'i. Fa mangalo I la to. Awa o la to le I lo la to se. Ai muli ane. The plan of salvation could not be fulfilled without this very important step. In the Lord's Prayer, it was all about forgiveness. However, Jesus, experiencing the same agony and discomforting pain, and also while Jesus was being nailed to the cross to his hands and feet by railroad nails this big, he wasn't able to physically heal the blind anymore. He wasn't able to touch the deaf ears. And though he could not minister in an active way, walking around the villages, sharing his love, he exercised something about ministry one more time that he can do on the cross. The ministry of prayer. You see, folks, when you become a Christian and you no longer can physically go out there and minister on behalf of our Lord Jesus Christ, you can pray. When you're so much in pain and you're physically unbearably just can't do anything anymore physically in the ministry of our Lord Jesus Christ, you can pray. But can we pray when we go through agony and pain like Jesus did? Being hung on a cross with big nails, blood running down his whole body and his head. See, when I get a splinter in my finger, oh my goodness, it's really painful. But the pain that Jesus went through on this cross was unbearable. But he still prayed. He prayed calmly. He goes,
Father, forgive them, for they do not know what they're doing. He's not praying for heal or to heal himself. He's not praying to take away the pain. He's praying for you. He's praying for you. And he's praying for me. That we go through each day with so much sin, so much wrongdoings. We belittle each other all the time. Siblings argue with each other. Talking back to our parents. We just sin every day. And you know what? That's okay, because when you believe in the cross and you believe in Jesus' resurrection, then Jesus forgives all that. His mercy covers all of our transgressions and iniquities. His blood on the cross forgives all of us our sins. Forgiveness in Jesus' prayer is what we lack as Christians today. We separate ourselves from God when we don't forgive our enemies, nor we forgive each other. Jesus is praying for forgiveness, is basically asking to rebuke their pride. The soldiers that hung him, the religious leaders, and the multitude who yelled, "Crucify him." Jesus prayed for them. E nisi o le au fatu tua, e lato te whaia tūlanga le lei whapenei, mo le tua malana e kalesia. O i tuenga tangata nei o lato I loa, wha maangalo ia I lato lava, ma ua mawhai ona Atua toa lana wha maangalo atu I lona uso a tangata. Wana I loa whisoswani atu, e ua fia maua se whisoswani. Tear down our old self. Renew our relationship with Christ today. Ona tātou ola fia lea e au auna le li malana e kalesia. O e o whai o winga le lei e mau ai le ola whialo alu whai, whialo lofa ai I le vai lo tasi leisi. E mau a pēr le loto mau lalo ma le anga malu. Tali ai so o si tūlanga whaatawanga vali. E liu ai le ita ma le ino le fia ma le oli olu I mai le li. O tū mai le nuu le au whai pule o tangata tau ia mapango tai lua. Wha tolu na fsili atu o ia tangata ia Yesu. I nā whaola ia o ia te ia. Pe a whai o oele keriso le nau filfilia le atua. A whai o oele tupu o tangata yutaya. I nā whaole ia o ia te oe. A whai o oele keriso. I nā whaole ia o ia te oe atoa ma I maua nei. 3 times these people asked Jesus to save himself. But instead, he prayed to the Father and said, "Forgive them, people, for they don't know what they're doing. They don't know what they're saying." I think and I believe Jesus don't want us to mourn this evening on his behalf. Don't be concerned about that. Don't worry about what Jesus did on the cross. Worry about you and I today. Because we're the ones surrounded by the evil of this world, the wickedness of this world. As I mentioned a long time ago, this is the devil's playground. We as Christians got to stand up and fight for Jesus' righteousness.
And although we get crucified on a daily basis because we're followers of Christ, we got to maintain and sustain our relationship with Jesus Christ. We got to go out there and we continue to spread Jesus' love. Talk about the cross. Talk about the resurrection. Jesus said to the one criminal, and this concludes my sermon. The criminal said, hey, JC, when you get to your place, can you remember me? Words of repentance. This guy acknowledged that Jesus was the Lord and Savior. The other one's talking, condemning Jesus on the other side, but the other one was saying, hey, Lord, don't forget me when you get to... And you know what Jesus said? Because of his positive response and his acknowledgement of Jesus being the Son of God, Jesus said, come on, man. But I ain't going to forget you. As a matter of fact, when you get up there, you can share eternal life with me in paradise. Paradise. So, my brothers and sisters in Christ, all you children that loves and believe in Jesus, grow strong. Strengthen your relationship with Jesus Christ. It's like loving your sister unconditionally. It's like loving your mom and dad unconditionally. It's the same type of love that we have to have for Jesus Christ. Because after all, he showed that kind of love for us on the cross. So, my family, Etena, we must continue to spread the gospel, continue to do God's ministry every day. And although we are faced and confronted with suffering and belittling and people talking down on us as Christians, we got to continue to rely on the Holy Spirit, to be encouraged, be strengthened by God's word, to continue to spread the love of God by sharing the cross that Jesus shed his blood on. Folauga Tupuola. O te ngalo. O te ngalo le. Il nenga luenga taua na whaia le tua. A mese lona lofa. Lea na a whio mai lona alo pelo Yesu Keriso lalo le nei lalo langi. O lo tumu le angsala. Tautau I lunga sa tauro matanga. Aisea. Ina whaona ina I ta ua mai o ta angsala. Ya fe'au na mo tātou nei afi. May the Lord bless us. May the Lord keeps us in his tender loving care as we prepare ourselves for the resurrection on Sunday. I le swafa manu malo Yesu Keriso. Amen.
Amatai, e Mose tā whamoemoe. Au tai ai tā ua mapupua ngāo le mila runa. Tuturi roa lama le sunga fo maile. Le angango le whamanganu. Le whamoemoe mā walunga ma le tō whāinga le tua. Le whamanganu. O atu ngāo le soifua ma le olof tai ai ma le tangata. Whamanganu. Tele fe au tā ua marona le nei e pēru whasoa mai. O mana tua I fuaile. Le maainga na ave e skeru. Le tua I le tua le aio I mamangos. A sau no mai le sa tau tofi. Ia awale a aipo I whanua leo tā ua le upo. It's interesting because tala no mai ale upo I le whanua le tā ua le upo. O iwi mamango. Kumai o laura aua e ro tau ai ka nata mawhate tu rau le ukumalo na whakai. E lei se ola. I le a ai lea urupo. A wha mai na ta pena mai ai le tua I nā. Mai le ai o se wha moe moe. Wa ina mai ai le ola ea le ro tō soi fuai. Leo te ola. O mai le manu lau tino. Despise and reject. That's what took place this evening. Yes, we will look at the cross. It's kind of somber feeling knowing that we rejected and we despised our Lord. Ole a mātou tau whaiatu. Mātou whiwha o ngā ina le tusi whaitau e kālesia. E pēna la langa mai le tusi a mātau. O le a tala oto atua le whakatalanga, ai mese ai nei vaaina. O le a tau mawhai atua I le au tala vau I le nei a whiawhi. A ua mātou manatu foi. Au mai a foi se whakataua. E se ale I foi la ele o kurene, si mona mai le a ai o kurene. O le na tau mawhai le ngā luenga le nei. I le wha o atu I le a ai o po. I korokota. Le sa tau o le tātua li. Ai, usi mai lau si le sina. Le pa ia o le nei au fia le nei au fia. Se tau mu whai atu alu mu whanau le kālesia. Ia awa se wha moe moe ma se wha soa. Mo le nei aso o tā ua le aso le nei. Our Good Friday service. E wha piki atu. I le sau noanga ma le lau ma mātu o fia. E whia na whonga ina le tātua. Sau stema na whao mātua I leo se whamtalanga. Ia ai usi lau siti. In moments like
this. I sing a love song. I sing a love song to Jesus, my Lord. In moments like this, I sing a love song. I sing a love song to Him, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. I taimi whaapene o te pese ai se pese alofa, o te pese ai se pese alofa, ia Yesu wa'aola. I taimi whaapene o te pese ai se pese alofa, o te pese ai se pese alofa, ia te ia pese o te alofa, ia Yesu pese o te alofa, ia Yesu pese o te alofa, ia Yesu o te alofa, ia Yesu. Ua mawaele tupo. O le tangitui ma afutoto Yesu ina ua pu'ea ke te semani. Awa, ua whaapeo se Tama'i Mamoe. Ua fusi ma se leina o na fulfulu. Ma sauni atu e fasia. Whai maile tu sala o le Ioane. Na mua i aveina atu a Yesu i lumo ana. So o ane ai makai afa. Ai o lo lotoi ai le au o saulanga sili. Ma le au toe ina. E moli mau ina fo'i a le tusi o luka. Le whaamasino ina o le li o Yesu. E le au le mautonu. Le tupu whawhau mea le anga o Herota. Ma le ko vana pala ai o Pilato. Ua mato manatu i le nei afiafi. E toe whaatepa lau sila ma sau waainga whaleanganga. I mea na te tupu i toi i tu lao Yesu au ia Yerusalema.
A wawale ngatailo na ngatu I le lulutio na puapuanga. Ai tato te iloa e fo'i ma se vaainga wha moi moi lotu. I se tasi a lii e ngoa I a Simona le kurene, malana wha nau na malanga atu I Yerusalema, ina ia awai le tau sa maanga o le Paseka. O loo wha manatu ina ai le lawe a ina o Israelu, a o no polonga I ai kupito. E peo na whasia ai le Tama'i Mamoe, ai whaola ina le nuu I le toto malingi o manu, se itulou. Mātou te whia whaataua ina I le neia whiawhi le vaainga, I le Tama'i Mamoe, muli muli ane, na whasia ma o sia ai le taulanga. A o le taulanga sisili, o le whaola tanga. Usi mai alau mai moa, ma lau sila sila whaaleanganga. Last night, we would recall that wretched moment when Jesus was deceived by his seemingly friend and yet a foe, Judah. Betraying the master with not a sweet but bitter kiss, we saw the agonizing pain of Gethsemane, only to deepen our hurt as we identify with the tormenting experience of Jesus into the night. Tonight, we come to commemorate this Good Friday, but also to ruminate and reflect on what had happened on this day long ago. The scriptures say that Jesus had undergone a series of tribunal proceedings, taken as a prisoner from one court setting to another, only to be tried by those of much injustice and great hatred. As we go back to that moment in history and live through the last hours of Jesus' life and ministry, we will also see how there were some going to Jerusalem for the feast of Passover, taking along with them a lamb to be offered for sacrifice. Now behold the Lamb, the precious Lamb of God. Born to sin and of thee in the dead, the precious Lamb of God. Holy is the Lamb, the precious Lamb of God. Look, kids, Jerusalem, just like I promised you guys. Look how beautiful it is. Jojo, but I found a little Mamoe. Lela tu muia tako te hata. Te te wale loro Mamoe. The precious Lamb of God. I wonder what we're going to see today. Born to sin I even hear. We might just get a glance. We might just see Jesus today. precious Lamb. Are you guys excited to see Jesus? Wow. Holy is the Lamb, Let's go see what's over there. the precious Lamb of God. Jojo, no Mamoe. But I found a little Mamoe. The precious Lamb of God. I will pizza. But I found a little Mamoe. So my total fan. Now, Fire!
sawa. Mala tangata ua tumu lea mea lea. O Yesu le nasa. Go ahead and mark my name. My love for you is still the same. Go ahead and bury me, but very soon I will be free. Go ahead, drive the nails into my hand, laugh at me where you stand. Go ahead and say it isn't me. The day will come and you will see. Pilato, fautauta lei. Mafaufau mafetu na lei. Awana isesele na tangata. Ole tangata miotonu oyo.
Emana Tuua Letonio Ola Lena Maliu Ikorokota Talu oe mai ita Sanofo polo onga Nenge ua maua Nesa ono tona Lepara tui tui I le hao Aona tui I whao Ai whaanongo ia I le upu le nei ua taunu Ele aisa leo te mawhaia Whanau. Iau no on sa. Vai whan len Mamoe. Vai whan le so waka. Taro. Maioria tupu. Sasa. Kwa sasa. Oi, mtua mamafu. Oi. Hey, yeah. Ose. Come on, Molly. Fanang. Ose.
tafu e ole sataro e whailoa iai ma Yesu ina saulo o whaatali o hia moe whaalongo i lona siu fofonga Tua tuuma o mana onga ai whaafoina lola Uana o Yesu e te oai me hoa e whawawau E la ngona lava le fefe. A wau si ta ia le whatonunga. Ua whao ina e Simona le kurene. Le sa tauro Yesu le maupue pue o Kolokota. Ai tā alofa. E fōringa mai. Ua tupu le whaalave lave i le Mamoe. Sa tausi e le whanau. Ai, sila tuia ia Yesu. O loo tau mai. Ua tuia ona I mai whao. Ua amusia. Ma ino sia e tangata. Ua whai iai. Ma lato wheanu ia te ia. E moli maule au whai evangelia. E fitu whetananga ale ali o Yesu. Na ia malele mai ei runga o li sātauro. Usi mai bea lau sila. Ma lau whaafufonga anga whaaleanga. Wauta. Ula tama. Wauta. Lotina. Solid.
Papa, e malie, aua e te ita, ua le lola Tama'i Mamoe. La Folauga, Tama'i Mamoe le Atua. Tama'i Mamoe le Atua. I whamangalo e te ao ma la whanau. Yesu na fasa saro na maliu na uanga sala na tui tuia olo na tino na tu ia fatasi mau angasala masiasi awangasala na fasata roai Yesu lo wali famangalo mai ya tangia ea wola ya Yesu na tu ya fatasi mau angasala Mashafana ia o ngale ne Yesu ya te o ma ia o mana tuo ne ma moya le tuo o Yesu tatou toi te pata Shafana we awane ngalo ya te o ne ma moya le tuo o Yesu
Kau Tama'i! O te tuina atu lo nei o anga! I aua au! Sau malama, una whaawawa tue leo se mātuta. Au mātu uku tau mapai. Tau tua nālo sa tau. Tau tua nā Mamoe lo sa tau. A mai ala mātu whaasone. I ano atu ai lea mai while hu. I tātu whenua. I asu o umana whatu ranai. Te nāwi o tu mahau. Lona wha saloma. Ia wasa minga story. Tai ao na tātu whonu talo na whitu. Ia o na tātu sunrise service tai ao le susam. I le wawe ao le apa le lima. E tau lunga le sauninga o le seta. Manuk te reina le fiat.